අපි ඔක්කොම විශේෂයෙන්ම අද අපි මෙතනට එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධාන මේ කොළඹ මූලස්ථානයට ආවේ. අපි මේ නියෝජිතයන්ට සංදේශයක් බාර දුන්නා. සිරියාවේ සිදුවෙන ඝාතන ආයේ යුද්ධය සම්බන්ධව දිගින් දිගටම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කිසිම මැදිහත්කමක් නොමැතිව ඒ යුද්ධය පිළිබඳව නිශ්ශබ්දතාවය රැකීම නිසාම අද මුළු මැද පෙරදිගම විශාල සිවිල් යුද්ධයකට භාජනය වෙලා තියෙනවා. අද සිරියාවේ විශාල වශයෙන් ජනතාව මිය යනවා මේ යුද්ධය නිසා. ඒ වගේම ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් ජනතාව අද සරණාගතයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට අනෙකුත් රටවල් වලට යන්න බැරුව සමහර රටවල් ඔවුන්ව පිළි නොගැනීම නිසා දේශ සීමා වසා දමලා තියෙනවා. ඒ හින්දා හුඟක් අය Tamanගේ මේ රටවල් වලින් පැන යාමට උත්සාහ දැරීම උඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ජනතාව අද ඔවුන්ට මිය යාමට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි වහාම ඒ සංදේශයක් යවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මගින් අපි ඉල්ලීමක් කළා වහාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේකට මැදිහත් වෙලා මේ යුද්ධය නැවතීම හා මේ සරණාගතයන්ට පිහිටුවීම වහාම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ හින්දා අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පමණක් නොවේ අප වෙනම අරාබි ලෝකයේ ඉන්න අනිකුත් ප්‍රධාන පොහොසත් රටවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔවුන් වහාම මානුෂික ආකාරයෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙලා මේක නැවතීමට ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දිය යුතුයි. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர் நாயம் அவர்களுக்கு ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம். சிரியாவிலே இந்த யுத்தம் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். அந்த யுத்தத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கின்ற மனிதாபிமான பிரச்சினைகள் உடனடியாக தீர்வுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இன்று அந்த யுத்தத்தின் காரணமாக பல லட்சம் மக்கள் அவர்களுக்கு எங்கு செல்வதென்று தெரியாத நிலையிலே இன்று ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளுக்கும் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். பல நாடுகளிலே அவர்களுக்கு செல்வது தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை உடனடியாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து அவர்களது பிரச்சினையை தீர்க்க வேண்டும்.